Leta z'Ubumwe za Amerika zirimo zirakamura Ukraine zibinyujije mu ntambara zayishoyemo. Mu ruturuturu rw'isa 12 z'igitondo cy'itariki ya 24 Gashyantare mu 2022, umugabo mugufi wa metero 1 na santimetero 70 yicaye imbere ya kamera n'indangurura amajwi avuga ijambo abatuye isi bose bumvise bagatitira. Ni ijambo yatangije interuro igira iti baturage b'Abarusiya namwe inshuti zacu. Maze arakomeza mu minota 28 avugana ubukana n'umujinya uvanze no gucishamo agahekenya iryinyo. Maze arakomeza uyu mugabo ugenda azunguza akaboko k'ibumoso agakandagira ubutaka mu ntambuko yihariye kandi agahora asa n'utishimye, yavuze ko agiye kwiha ikibuga n'abaturanyi be bo muri Ukraine maze bakarwana agamije kubacishaho akanyafu kuko yabashinjaga kumusuzugura. Yavuze ko ategetse ingabo ze guhaguruka zemye zitwaje ibiciro umuriro byose maze zikambuka zigana mu burengerazuba bw'igihugu cye. Kubonana nabo bashenzi yabwiraga ntibumve, yanababuza bakamumwaza mu gasuzuguro atarakibashije kwihanganira. Uwo tuvuga hani Vladimir Vladimirovich Putin alias papa w'abapapa muri politike. Ubwo ku itariki ya 24 Gashyantare 2022 yatangizaga ibitero kuri Ukraine, isi yose yumvaga ko ari intambara hagati y'injangwe n'imbeba cyangwa intare n'ihene. Nanjye aho nari nicaye numvaga ko mu gahe gati igihugu cya Ukraine kizaba cyatanze imihoho. Icyo gihe ndetse mitana natekereza ko president wa Ukraine azafatwa akajyanwa i Moscow maze Putin akamugira nk'uko Mutara Rwogera yagize Nyarwaya mutware w'imvejuru n'impama kwica, nyuma yo kwiha kumusomborotsa no kumusuzugura nkaho yibagije ko Rwogera ari umwami undi akaba umugaragu. Uko kutamenya icyiciro abarizwamo twese twatekerezaga ko ari byo biri kuba kuri Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine, noneho bikazatuma ahura n'insanganya ryo gupfa nabi nk'uko byagendekeye Nyarwaya w'imvejuru n'impama kwica. Ariko twese nyuma twaje gutungurwa n'ibyakurikiyeho. Ikintu cyatunguye isi yose ni ukuntu Zelensky yahise avuga nta bwoba n'urwikekwe ko adatewe ikikango n'amagambo y'uyu mugabo usanzwe uvuga Ikirusiya abandi bose bagahamuka. Zelensky yavuze ko yiteguye kurwanya Uburusiya kandi akabutsinda, ahubwo ahita avuga ko abasore b'Abanya-Ukraine kuva ku myaka 18 kugeza kuri 60 bose hatagomba kugira uhunga, ahasigaye Abarusiya bagahama hamwe bagahangana. Kugeza ubwo rero abahanga muri politike bahise batangira kwiyumvisha ko ari urwenya cyangwa amashyengo n'ubundi bisanzwe biranga uyu mugabo. Bamwe bati wa munyarwenya we waretse gutayanjwa nguriya kujya mu mitsi n'abakurusha ibigango. Ubwo wemeye ugasaba imbabazi Putin kandi ukemera kugendera kubya gusaba ntiwaba wikengeye. Nyamara Zelensky ibyo byose yarabisuzuguye nkaho yari icyo yarishingikirije, kandi ntibyatinze kugaragara ko hari icyo yarishingikirije koko, kuko ku isa 7:43 z'igicuku cyo muri Leta z'Ubumwe za Amerika undi musaza uvuga asa n'udidimanga gahumbaguza nk'uwatokowe ihagaze mu cyumba cya East Room muri White House, maze nawe atangira kuvuga ku bibazo byari byavuzwe mu gitondo cy'iyo tariki ya 24. Uwo ni Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden. Uyu mugabo yihutiye guhita avuga ko igihugu cye cyamenye ibyabaye kuri Ukraine, anavuga ko rwose Putin ari gushaka guhohotera abaturanyi be yitwaje ibigango bya gisirikare, bityo rero ko Leta z'Ubumwe za Amerika nazo kuko zitabuze ibigango biyinga ibya Putin ngo zigiye gutera ingabo mu bitugu Ukraine maze ikazabasha kwahagiza Putin. Joe Biden mu ijambo rye yavuze ko yamaze guhamagara umunyarwenya Zelensky amumenyesha ko yahagarara kigabo kandi ko Amerika n'inshuti zayo zimuri inyuma n'imbaraga zose zabiza gisirikare, amafaranga, ubutasi n'ikindi cyose yazakenera, ariko ntasuzugurwe bana ko kagene. Babandi bumvaga rero ko Zelensky agomba kuyamanika barimo nanjye bahise bamenya icyo yishingikirije. Nkuko Biden yabimusezeranyije, Leta z'Ubumwe za Amerika zamugiye inyuma ahubwo inamufasha ku kigero nta kindi gihugu Amerika yigeze ifasha bene aka kagene mu ntambara. Nk'ubwo abanyamakuru babiri b'ikinyamakuru USA Today, Tom Vanden na Brooke Rachel Ruka barabicukumbuye neza, maze tariki ya 27 Gashyantare uyu mwaka bavuga ko babyivumburiye ko Leta z'Ubumwe za Amerika imaze kohereza miliyari 100 zirengaho zivi Washington zerekeze Kiev gufasha Abanya-Ukraine bagakomera ku mugambi wo kurwanya Putin. Vanden na Ruka bemeje ko amadolari nk'ayo nta handi Leta z'Ubumwe za Amerika zigeze ziyohereza, bakavuga kandi ko ako kayabo koherejwe mu gihe kitageze ku mwaka, mu gihe kandi mu myaka 20 ishize Leta z'Ubumwe za Amerika zamaze ziri kurwana muri Afghanistan zakoresheje miliyari 146 z'amadolari. Ibi rero byatumye muri uku kwezi Kenneth Jacobson, umuyobozi wungirije wa Anti-Defamation League, ikigo rurangirana cy'Abayahudi gikorera muri Leta z'Ubumwe za Amerika, yibaza ikibazo kigira kiti mu by'ukuri kuki Leta z'Ubumwe za Amerika n'abambari babo bakomeza gufasha Ukraine. Tutaramusubiza ariko natwe twabanza kwibaza tuti ko Abanya-Ukraine atari abana cyangwa yenda babyara b'Abanyamerika, yewe ahubwo ntibabe n'abaturanyi babo, kuko kuva Kiev ugera i Washington harimo kilometero 7854. Kuki Leta z'Ubumwe za Amerika yarahika avuga ko izemera ibigega byayo bigakama, ariko Putin ntatsinda Abanya-Ukraine. Iki kibazo kandi ni kirumuna cy'ikindi gikomeye cyo kwibaza uti Leta z'Ubumwe za Amerika iri kungukira kandi izakomeza kungukira iki muri iyi ntambara ya Ukraine. Muri iki cyegeranyo turasubiza ibyo bibazo tubanje kumenya icyo Leta z'Ubumwe za Amerika ipfa n'Uburusiya ku buryo umwe ajya kwikubitira umuturanyi w'akanyafu
undi akava ikantarange kurwanira umuturanyi. Mbibutse ko mukurikira ibiganiro nk'ibi kuri Primo Media Rwanda, amafu, amafaranga n'amafufu turacyabibifuriza. Reka duhere mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'Ubuhinde mu mujyi wa Assam. Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu mu 1973 muri uyu mujyi havukiye umugabo waje kuvamo umunyamakuru utinyitse mu Buhinde muri Aziya, ahubwo hafi ku isi yose. Yitwa Arnab Goswami. Impamvu Yungu yari mu banyamakuru batinyitse ku isi ni uko inkuru ze za politike mpuzamahanga na diplomasi azihariye mu buryo zikoramo. Ubu tuganira ni uyobora televiziyo iri mu zambere mu Buhinde, Republic TV. Hashize iminsi 13 intambara Ukraine itangiye kandi Leta z'Ubumwe za Amerika zaratangiye gufasha Ukraine. Uyu munyamakuru yaritonze arabikurikirana maze asohora inkuru y'ikimena mutwe kuri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ni inkuru y'amajwi n'amashusho yahaye umutwe ugira uti Why does America love the Russia-Ukraine war? Muri iyi nkuru icukumbuye niho wabona igisubizo cy'impamvu Leta z'Ubumwe za Amerika yakomeje kurahira izafasha Ukraine ikizaba ikazanka umuti. Arnab Goswami yahamije ko abanyamerika bari kungukira kandi bazakomeza kungukira umurengera muri iyi ntambara. Mu magambo yo ku itariki ya 7 Werurwe 2022 yagize ati Good evening and welcome. The Ukrainians are dying and the Americans are making money. Mwiriweho kandi bahaye ikaze. Abanya-Ukraine bari gupfa na Amerika iri gukorera amafaranga menshi. The biggest American defense-related manufacturers. Buri munsi, buri munota, iyi ntambara iri gukomeza. Ibigo bikomeye by'Abanyamerika bishinzwe iby'umutekano no gucura ibikoresho bibyerekeye, ibigega byabo biri gutumbagira. And most of that money will come to the United States of America, ladies and gentlemen. If you don't believe me, Amerika igiye gukorera amamiliyoni, ahubwo amenya ari nka triliyoni bashobora kuzakorera muri iyi ntambara. Ayo mafaranga yose azigira muri Amerika. Niba mutanyizera ngaho ni murebe ku isoko ry'imari n'imigabane y'ibigo byo muri Amerika nka Lockheed Martin, iki ni ikigo gikora imbunda, ikoranabuhanga rya gisirikare, indege n'ibindi bikoresho byifashishwa ku rugamba. Murebe General Dynamics n'ibindi byinshi. Icyo uri kubona nuko inyungu kuri ibi bigo ziri gutumbagira buri ko abanya-Ukraine bari gupfa. As the missile attacks destroy homes across Ukraine and sympathetic noises come, uko abanya-Ukraine magana bapfa, abanyamerika bakorera ibifaranga bibarirwa mu mabiliyoni. Buruko ibiturika byisuka ku mazu hirya no hino muri Ukraine, maze ibigo birengera agateka kazi na muntu muri Amerika bigasakuzanya agahinda, n'ubundi Amerika ntibibuza gukorera amafaranga. Yewe n'inzira karengane nk'abanyeshuri b'imyaka 21 bari guturikanwa n'ibiturika Kharkiv, Amerika ntibibuza gukorera amafaranga. And most of the money, I repeat, almost all of that money Dore Uburayi buri gutegura gutanga amamiliyoni menshi mu kongera ubwirinzi. Ayo mafaranga yose mbisubiramo, ayo mafaranga yose azakirwa na Amerika. Yego bagabo namwe bagore, Amerika izakorera amafaranga menshi. Iki kikaba igihugu gikomeje koshya abanya-Ukraine babatera akanyabugabo ko gukomeza amakimbirane. Yego abanya-Ukraine ni intwarane, bari kugaragaza ishyaka ridasanzwe gukunda igihugu cyabo bikomeye, ariko disi babaye inzira karengane z'ibitambo by'umukino w'abanyamerika wo gukorera amafaranga. Ntimunyumve nabi, sindi kuvuga ko Putin ari mukuri cyangwa uburyo ari gukoresha ari ukuri. Don't get me wrong, I'm not saying at all that Putin is correct. Arnab Goswami akomeza avuga ko abanyamerika buri gihe babonye intambara barabya indimi ngo kuko baba bagiye kungukiramo ibifaranga byinshi bitagira ingano. Ibi ngo ni nako byagenze mu ntambara nyinshi zirimo iya Iraq, Libya, Afghanistan, ahubwo tutibagiwe n'intambara ebyiri ziswi z'isi, ariko ibyo turaza kubisuzuma. Dusesengura ibivugwa na Arnab Goswami byuko Amerika iri gusarura izanakomeza gusarura amamiliyari mu ntambara ya Ukraine. Ibi nabyo ntitwabiburira ibimenyetso bifatika. Mu bijyanye n'ubukungu hari ijambo bita market potential, abandi bakaryita market sizing, bigasobanura nk'umubare w'abakiriya bafite ubushobozi bwo kuguhahira niba ufite business, ariko abo bakiriya ukaba wizeye ko bafite ubushobozi bw'amafaranga kandi bakunda igicuruzwa cyawe. Ni nka kumwe uba wizeye umubare w'abasinzi bamwe batarari icupa baherereye muri quartier ufitemo akabari. Abacuruzi b'abahanga rero bakora icyitwa escalate market potential, bikaba kongera umubare w'abaguzi bifuza ibicuruzwa byawe, nko gukora ubukangurambaga bwo kurya amagi kuko ari wowe woroye inkoko zitera. Ibi rero byo kongera no gutuma ubona abaguzi b'imari yawe ku kibi n'ikiza, ngo niwo mukino Leta z'Ubumwe za Amerika zakinnye mu ntambara ya Ukraine. Nk'ubwo ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 5 kwa 2022 ikinyamakuru Global Times cyavuze ko ibigo byo muri Amerika mu bijyanye no gukora intwaro biri kwinjiza amafaranga bitigeze bikozaho imitwe y'intoki. Ibyo nabyo bigakorwa gutya.
Kuva intambara Uburusiya buhanganyemo na Ukraine n'ibihugu bishyigikiye yakwaduka, ibinyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byanditse inkuru nyinshi zihahamura ibihugu by'i Burayi babibwira ko nabyo bigomba kwitegura intambara n'Uburusiya. Ibyo binyamakuru birimo CNN, Washington Post, The New York Times. Ibi bikiyongeraho n'abategetsi ba Amerika batangaje ko bafite amakuru yizewe ko Putin nava kuri Ukraine azakurikiza ibyo bihugu by'i Burayi. Abanyaburayi bahise batahwa n'ubwoba, maze inteko zishinga amategeko zabo zisaba za leta gutangira kugura intwaro nyinshi z'ubwirinzi n'ibikoresho bya gisirikare biri ku rwego rwo kugamburuza Abarusiya. Ibihugu byinshi bisanganywe ibigega by'amafaranga nka Sweden, Finland, Denmark, Switzerland, Ubudage n'ibindi byakubye ingengo y'imari yabyo vuba na bwangu kugira ngo byiharire ubwo bwirinzi. Nta handi rero ibyo bikoresho byari guturuka atari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bigo nka Lockheed Martin, iya mbere mu guhora indege zirasa misile. Ntiyubagirwa ikigo Anabogoswam yagarutseho cyitwa General Dynamic gikora za tanki zitamenwa, aho gashyiraho Northrop Grumman yagiye kure mu gutunga ikoranabuhanga ryo kugenzura ikirere. Ikindi kigo rurangiranwa kuri uyu mugambi ngo ni Boeing. Uyu ni umubyeyi mu gukora indege rutura z'intambara n'izitwara ibyikorerwa by'ubugari buremereye bw'igitangaza nko kwikorera izindi ndege rutura ndetse n'ibindi. Ibyo bigo rero nibyo byakiriye abo baguzi b'igitangaza, batanga amafaranga aruta ingengo y'imari z'ibihugu byabo, ariko nabo bakibonera kuri izo mari zizabarindira amagara ngo mu gihe Putin azaba bateye. Aha rero naramuka atabateye, akaba aribwo bazumva nta gushidikanya ko bakinishijwe ka gakino kitwa Escalate Market Potential. Ubundi buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kungukira kandi izungukira muri iyi ntambara ni mu nzira y'ihungabana ry'ubukungu. Abahanga mu bukungu bemeza ko iyo umuntu umwe ari guhomba, burya haba hari undi rukunguka. Ibi biroroshye nabyo kuko amafaranga bava mu mufuka w'umuntu umwe ajya mu mufuka w'undi muntu. Ibyo rero Abanyamerika nabyo ngo babyizeho neza, babibonamo ubucuruzi undi wese atazapfa kurabukwa. Dore uko bimeze. Nyuma y'icyorezo cya COVID-19 ibihugu bikennye byari bikiri kuzanzamuka, ariko iyi ntambara yongeye gukubita ubukungu hasi biturutse ku mihahiranire mpuzamahanga. Ibyo bisobanuye ko ibyo bihugu rero bariyemo na bimwe by'i Burayi bizajya gufata imyenda kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi uyu mwenda ukaba ugendana n'inyungu nk'uko dusanzwe tubizi. Iyo nyungu nayo igendana no kubura ubwigenge imbere yo wakugurije, kugeza igihe uzamwishyurira ndetse wabura ubwishyu kandi wemera umwenda akagukoresha icyo ashatse cyose. Hari ushobora kwibaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizahomba nk'ibindi bihugu, ariko ibi byaba birimo kwibeshya. Aha nahita nkwibutsa ko yaba iri gukura muri ya Escalate Market Potential, kandi ukanazirikana ko ariyo nyiri madolari. Ahandi izakura amafaranga yo gukora ibyo byose ni muri gaze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite gaze nyinshi, zikagira peteroli nyinshi. Nubwo abantu babona ijya gusahura ibyo mu bindi bihugu, ariko byaramenyekanye ko barunze gaze nyinshi na peteroli kandi ntibayikoreho, ahubwo bakayigura, bakayiba kugira ngo umunsi hashize cyangwa habaye ikibazo bo bazabe barizigamiye mbere. Ibi ni nko kureka abacuruzi bagenzi bawe bagacuruza imari zabo, zashira ari wowe usigaranye igicuruzwa ukagishyira ku giciro ushaka. Mu bihe by'intambara ya Ukraine, Abanyaburayi babuze gaze y'Abarusiya, kandi Amerika inabashishikariza kuyireka burundu. Noneho Amerika itangira kubaha iyabo ku giciro kikubye kane, nk'uko ibinyamakuru nka The Economist na Financial Times byagiye bibyemeza. Ibi rero bigasobanura ko ibigega by'amafaranga y'Abanyamerika birimo biratumbagira. Hari ubundi bwiru bw'amafaranga y'umurengera yavuye kandi azakomeza no kuva muri iyi ntambara. Aya yose akava ku mihanda y'isi yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo byumve neza, twabanza kwibukiranya ahantu bumviye bwa mbere intambara ya Ukraine. Birashoboka ko ari kuri YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, ariko niba ataraho ni kuri radio cyangwa televiziyo. Ahari hose wabyumviye, ariko icyo twahamya nuko uwabikugejejeho byanga bikunda yakoresha internet na Google kugira ngo nawe abone ayo makuru. Wowe rero kugira ngo amakuru akugereho byasabye ko utanga amafaranga. Nitubyibukiranya neza, urasanga abantu bose barifuzaga kumenya ibijya mbere. Ibi rero byabasunikiraga kugira amafaranga yo kujya kubishakira ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo byose warebeyeho, yewe wananyuzeho wumviraho iki kiganiro, umuntu wa mbere ubyungukiramo yiyicariye ni Umunyamerika runaka, ariko nawe akabyungukiramo leta y'igihugu cye yabanje kwikatiraho icya 10. Ibi rero bisobanuye ko abatuye isi bakorewe Escalate Market Potential. Ushobora kubishidikanyaho, ariko nyamara Stephanie Chappelt, umunyamakuru w'impuguke mu bijyanye na murandasi n'ihererekanyamakuru, akaba inararibonye mu kinyamakuru Cyber News, tariki ya 27 Gashyantare 2023 yatangaje ko kampani nyinshi zitumanaho ziri muzungukiye bikomeye muri iyi ntambara. Buriya ngo leta ya Ukraine yagiye itanga akayabo ku bigo bikomeye kugira ngo biyandikeho neza, cyangwa amakuru ya nyayo y'Abarusiya atarenga umutaru. Ibi bikiyongeraho umubare munini mu mateka wagiye usura imbuga nkoranyambaga ugamije kumenya aho ibintu bigeze. Ibi byose rero ngo ni imibare yabazwe neza kandi kavamo amafaranga yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikongera gutuma iki gihugu cyungukira muri iyi ntambara. Kungukira muri iyi ntambara bizakomeza kwikuba noneho Ukraine nitsinda.
ibyo bizatuma Amerika iba umutware udashidikanywaho w'isi dutuye kuko undi bari bahanganiye ubutegetsi azaba akuwe mu nzira. Ibyo abahanga mu mateka bemeza ko ari nayo nzira rukumbi yanyuzwemo na Leta Zunze za Amerika kugira ngo abe umugenga w'isi ya none. Ibi nabyo rero bikadusunikira kubumbura imizingo y'impapuro z'amateka. Ku rupapuro rwa 858 rw'igitabo rutura cyitwa World History Connection Today, abanyamateka Elizabeth Ellis na Anthony Esler banditse ko mu 1945 bw'intambara ya kabiri yarangiraga, Leta Zunze za Amerika aricyo gihugu cyonyine cyavugaga rikijyana biturutse ku byo bari bamaze gukorera mu ntambara ya kabiri n'iya mbere y'isi. Usuzumye ibivugwa n'aba banyamateka usanga mu 1910 intambara ya mbere y'isi buri myaka ine ngo itangire, igihugu bita Leta Zunze za Amerika cyarafatwaga nk'igihugu giciriritse ku ruhando mpuzamahanga, yewe nta n'ijambo na rimwe cyahabwaga mu byaberaga ku isi hose. Ibihugu by'ibihangange ku isi byari Ubudage bwari bufite igisirikare cyatinywaga bikomeye. Iki nacyo cyari cyarabigezeho kibanje gutsinda Abafaransa, Denmark, Austria, Hongria, ariko kandi ikindi gihugu cyari gikomeye n'Ubwongereza bwari bufite ubutunzi n'ubukire kurusha ibindi bihugu ku isi y'icyo gihe, bikiyongeraho n'igisirikare cyo mu mazi cyari cyubashywe bumana. Ubufaransa n'Ububirigi nabyo byazagaho hafi mu gitinyiro n'ubukungu butanyeganyezwa. Abarusiya n'ubwami bwabo bw'Abatsar batangaga igitekerezo ntihagire uwiha kukivuguruza. Abayapani bo nta muntu n'umwe wari gutekereza kubendereza mu birwa byabo. Kugeza aho Leta Zunze za Amerika ntiyari kugira igihugu muri ibyo yiha gusomborotsa nk'uko bimeze ubu. Mu yandi magambo, Leta Zunze za Amerika ryari ishyanga ry'iyo ku buryo abenshi batari bazi bihabera. Gusa mu myaka itabarirwa no mu kinyacumi ibyo byose byahise bihinduka. Byose byabaye mu yindi nzira yo kungukira bikomeye mu ntambara zari zigiye gutangira. Dore uko byagenze nabyo. Mu 1914 ubwo intambara ya mbere yatangiraga i Burayi, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Woodrow Wilson yabwiye abashoramari b'Abanyamerika ko inganda z'Abanyaburayi bari kuzirimburira mu ntambara zabo, none ko bo bagomba gucura ibikoresho bizatunga abo Banyaburayi. Si ibyo gusa kuko bijya gusa neza n'ibiri kubera muri Ukraine. Leta Zunze za Amerika yagurije amafaranga atagira ingano ibihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Ububirigi n'ibindi bito bito by'i Burayi ngo bikomeze bihangane n'Ubudage bwari bubamereye nabi, ari nako basenya inganda, ibikorwa remezo n'ibindi. Ibi bihugu byarwanye imyaka 3 yose bigeraho byose birananirwa nyuma yo kwisenyera ibyo bubatse imyaka magana. Mu 1917 habura umwaka umwe ngo intambara irangire, Leta Zunze za Amerika ibona ko impande zombi zanegekaye, nuko yinjira mu ntambara. Kuri rwa ruhande yari yaragurije amafaranga, noneho batsinda Ubudage bwari bumaze gutagangarira mu guhangana n'ibihugu byose by'i Burayi. Nuko mu 1918 bitangazwa ko intambara ya mbere y'isi irangiye. Amerika yikomanze mu gatuza ivuga ko rwose ariyo yatsinze intambara. Perezida Woodrow Wilson wa Leta Zunze za Amerika ahita abwira abategetsi b'icyo gihe ko isi igomba kuyoborwa binyujije mu cyiswe The 14 Points of Woodrow Wilson, zikaba ingingo 14 zirimo guhita bashinga umuryango w'abibumbye n'ubu kiriho, ariko icyo gihe witwaga League of Nations, Société des Nations. Ku bijyanye na ya mafaranga Leta Zunze za Amerika zari zatanze nk'ubufasha, nyuma yaje kubibyazamo undi musaruro. Ibabwira ko itishingiye intambara zabo, ahubwo abategetsi ba Amerika bavuze ko ibyo bihugu bigomba kwibwiriza bikayasubiza bidatinze. Icyatangaje abariho icyo gihe nuko Leta Zunze za Amerika zavuze ko ayo mafaranga zigomba kuyahabwa muri zahabu. Ni nko kuba umuntu yaba yarakugurije ibiri 100 by'ibijumba akakwishyuza ibiri 100 by'umufuka w'isukari. Ibyo bihugu byagerageje kwishyura uwo mwenda, gusa birangira habaye ihungabana ry'ubukungu ritazibagerana mu mateka. Kuva mu 1929 ibizwi nka Great Economic Depression. Bidatinze mu 1939 indi ntambara yararose mu Burayi. Ni nkaho cyari igice cya kabiri cy'iya mbere, kuko n'ubundi byemezwa ko Leta Zunze za Amerika zoheje Abanyaburayi bagakemura ibibazo byabo nabi bigahembera indi ntambara. N'ubundi rero bya bihugu birongera biraserukana. Nkuko Leta Zunze za Amerika zabikoze mu ntambara ya mbere, nanone zaboherereje amafaranga ndetse zikongeza intambara, nkuko abanyamateka nka Elizabeth Summit yabigarutseho mu nyandiko yise Looking for the Good War. Leta Zunze za Amerika nanone zarategereje indi myaka 2 irashira ibihugu biri kugaragurana, maze babona kujya mu ntambara n'amaraso mashya n'ubundi kuri rwa ruhande rwa mbere. Byose byarangiriye mu Buyapani mu 1945 ikoresheje bombe atomike nabwira tsinda. Umwarimu w'amateka muri kaminuza ya Mississippi, Professor Chialela Esposito, mu 1994 yanditse igitabo America's Feeble Weapon, cyahishuye amabanga y'ukuntu nyuma y'iyi ntambara Leta Zunze za Amerika zibinyuje mu mugambi wo gufasha ibihugu by'ibinyaburayi byasenywe mu ntambara yashyizweho ikiswe Marshall Plan, maze itanga $10 bitagira ingano, ku buryo n'uyu munsi bimwe muri ibyo bihugu bikishyura kuri uwo mwenda ugiye kumara ikinyejana kandi byarawuhawe nk'ubufasha. Ibi rero byongeraho icyubahiro ibi bihugu bigomba Leta Zunze za Amerika. Niyo mpamvu kuri ubu Leta Zunze za Amerika aho zerekeje Abanyaburayi bazi neza ko bagomba kuzikurikira, kuko bafitanye amasezerano ya kabombo atagomba kurengwaho kandi ashingiye mu ntambara y'isi ya kabiri.
binyuze muri izo nzira rero leta z'ubumwe za Amerika zahise zambara ikamba ry'ubuhangange kuko ubukungu bwa Amerika bwazamutse bitarabaho naho ibihugu byahoranye ijambo mu 1910 bisabwa kutarata inkovu z'imiringa. Ariko rero ntibibagirwe n'izindi ntambara leta z'ubumwe za Amerika zagiye zungukiramo bitavugwa nk'intambara yo muri Iraq, Vietnam, Afghanistan yewe n'iya Libya. Byose rero biratujyana ku kwemeranya na wa muhinde Anabu Goswami wabiteye imboni rugikubita akavuga ko leta z'ubumwe za Amerika ziri kungukira umurengera muri Ukraine. Reka dusoreze ku mwanditsi w'umunyamerika Charles James Hall wigeze gutanga igitekerezo avuga ko nta funguro ry'ubuntu uzigera ubona kuri iyi si yacu. Icyo uhereye ubuntu utekereza ko ari ubuntu, burya nyiri ukukiguha aba yamaze kubara neza inyungu nikizabivamo. Iyi si motivation speech kuko siko kazi dushinzwe, ahubwo muri politike nta gihugu yemwe nta munyapolitike waguha ubufasha atabanje kubara neza inyungu azakubonamo. Abatekereza ko leta z'ubumwe za Amerika ziri kwifashiriza Ukraine nkaho ari umwana w'imfubyi cyangwa umukene utagira kivurira, mukwiye kubyibagirwa kuko twabonye inyungu zibiri inyuma. Turabashimira kubana natwe kuri Primo Media Rwanda, mukomeze murebe n'ibindi biganiro twabateguriye.